kapol na Swami Yashman abide na ktin jom le ngeskan balu Swami Yami na jom yin sam ka jintmu jom ka step ka pamta kade bangin wan chini ka hapo ka yemani sumemo len ki bana po mo lai mutla ban yosno ban snap ye ktin jom le bat kumjuru ban yelwai lo panan buram ban wai ka lama gospel jom tlai kumjur yami ki pala samna ibana po sumero len yuan na ka ponta idal ga jitmu aga chingin go joni banyo ya so la ira ga jimban go jam sim bareng kadu bangin ai ko buram ga jiro cho trai te Swami Yashman habide balkani ka phampe ka bangai samaki hagani ka step ka bamta hoyam te ta samla bula tebe banga kamchen madan hata ka bayo college ka bang petibe ka jipuli na ki jongle la pila ko jiduna sopa map nga ba tumjuru la tapi i gitu na wanam thoi ta gitu na gitu nga ba ngi scam madan gitu kan man scam kumba nga pre ai scam play to kan having a step ko bamta kan lo gitu fu nam ta jom pi grs ngam but we smo we acting jom le kam ta me ka jiga kru kan lo nam ta ga jonga ubala pun kre nam ta ga acting jom le te Swami Yashman ha kani ga jenseng ta ba gitu pelong ya ga jenseng samla ba gitu ben ya ga yudvi baru sitayo nilai yo shibuan gitu kan lekai ha ma man to bani sedang ya ke yufi uble ujuban iya kada mano ni pala sama sumen olen kibayo iya kada ashwa bani sedang ya ke yufi kenal ga teams jom gane ka yufi season 7 kaba mental sunam aja poi kade isama kiba kmitu ha tian malapin shong len naga city jong pol efsas lenong san at khot ka khatsan ki tien ki bong ni pilan pe nga naga ti jong le efsas nong san khot ka khatsan to kmi ba ke kum nu pinya kum ki bam start kun le kum ki ba start masum puri ki kan tien la tien kan do ga ti pe nya ka jingdong ngari ga jisha bawo ina ni ki bange ni te pa ka ga jisha bangani ka phamdeng bangani samati hagani ka step ko ta bangani ya thushwa ya gata ka da pro play labu na ka ga jing ko joni ki khun sana ha ka ma shwa ha ka wei ka po ka bangale ha ka bala ka po wa bani ya slo ft ku jong play ka ma ha wei ka po banga kren shapang ban shashko le ki jong play maka yimane ke de ba ta ga tin masdum mas de ka po banga kren usla ubajam wan ha kamay undan ngahapon kala nagaktin ni jama ngaba hala penmi ka sur ka jama kana ko kiya snow mga ngadi ka da ba pin shashko ya tin jom play wala usla wan man ha man sawa mga skutu balo wala ha ka yimtin wala usla ubajur wan nimnun skutu ye ka ngi kan tagada wala kami ni shashko ba kumjuru hagani ka yudvi masista masna personally live like kali kalai awan jindum remi ayu bayu bulai bahar barang jami dan sama jogi jisha yarishma ya ga jishkri ga jami masdang ya open ceremony kali kali bentar bang shukwa ananda man pilkin mau ya gon samna sume mulai hashwa mile ene gono bentar ubulai udah tunjuk suai di bengi atau ilom yang kibala Malaysia hak kita minta boble ubu ya kecingin bujuni baswa ni ya sinchmat bangan batai ki ka phamteng bangan sama ni step bang ta gade ki sama kum ki khun ka jinsha ki sama kum ki khun ka jinsha bahabong ki sama kum ki khun jinsha baro misnotu bangannya apa paling pe ya ke jingim mujongnya ya ke jingim mujongila balo kan ni ipasana ni wan na long ying long sen ka bagi kmi ka ke joni ki bange mamong ki bala he asan maong ki samna ha ga ni ga juk ka ni menta ngai skan balo idan ya ki kmi ka dan ibala long stan sudah ni dei kun jong ka chisha amen ni dei kun jong chisha nama boleh ngomong ta
mangai bawa ide ki kuat ke jishai magi me ki pa jomi ide ki pa ki belangen bat ke belah diang jisu kum no pedem ujomi ubah siman bat chuang ya smart pa ini pa so tuai bagi chin wai tu ngin tuai hajan jomi opulem pa jomi ba ne ni wan ai mu hagani step ke bangta limba gani ki mi jomi ke bang pias no pedem jogi pa samna bahap pedem jogi banget di jomi Kibawan nala kajong ka yinsen, kibawan nala kajong ka balang kajong midat duway ngadapan ka buwan namin. Kumbanga pukre ya ka, tuay. Bakini kas nga patwiyas ngawin tin kajong kalong kajing toy nagamta kajong Bakam tuay kalong kastem kabalakir ku dagakir tengkolan buwan kajong Jesus. Shimma tuay ka po kansa jong kani kajishak ni. Haga gerteng yo joming ati. Amen. Hapleng ke jingim ke jomi kum ki samla kum ki kuan ke jishai. Ke epat kata kamlam ke jomi ki samla kum ki kuan ke jishai. Ke kamlam ke jomi ki kuan samla. Wedana po ke jishai. Ane ke epat kata kamlam jo ki samla kum ki kuan ke jishai. Ni ya pa yang minta. Kata shibun. Lada orang sibun, segala mian. Kerana kita ada jisah. Kalau sibun, kita ada berpai berjisah. Kita semua ada ipi ben. Kalau pun kecing gentu, lani kecing ayam siam kita jompi ben lek ikan kita bentang. Angin sekian, kita kemik kita jompi, kita senang ipi, kita ay ipi, kita gentu ipi ben lek ikan kita berbahar. Harga cikim berjompi. Bahagian kapo ngawala kum usamna kini kisan kali kebangan omapi kum kecing itu nak kalian berjuang tolong kecikshai hayen hasan kebaning kong tolong kecikshai hayen hasan kalau sedang nak kecing muncul kikuan samna tu minalong kecikshai hayen hasan ngawale kalau sedang ni kecing muncul kikuan samna kadai naye long kecikshai hayen hasan Nama abang apal pe harga ni kapatay ka bangiyem. Abang apal pe harga ni kapatay ka bangiyem nta. Kikuan samla jong ki palabangen. Kikuan samla jong ki palabangen. Kimdan ka jiyagay bat ki kumiki pa. Ngamong bawo don ka to kani. Ibangim don ka jing ajan ni ka relationship. Apa yang ki kumiki pa balang jong kikuan. Kikuan sama hati di sini kikuan tak kijuan, bant kejindum, lani kata kita semua bahasa kini kepercayai. Ambalai ngom tak, akan mau dijim kebangan lagi kipol di bangun shua, hati kipol di bangun shua kebangan lagi. Ada sibun kelinti bangaya dengan jindum, hari ini bangaya yoman. Hadirin Melayu yang jikai, hadirin Melayu yang jisneng jingetu, nagi lamba juga balang, managi balas samna, masdang, mas ngam, hag naga jingka asin, naga badu mensian bukui, naga mau, ya kintin naga siap di jomblay, bagi longga duksa, hayang asal kami kami, nama hayang asal, nidan di hinman, nidan di bala, nidan di kemik. Dan kami ni belong jisha ke nimpang hayi lada hayi ni long ke jingdom kunno min pensha shaki wepan kunno min long ke jisha shaki wepan sedang kembali juang di dirtuman sedang malah pe dia ni dia sedang malah jong yin ya ke benta kum di kun samla jing sedang min kong bede min long ke jisha ha ke yin masan Betul sibun di bentar ke bapin long kejisai, kaktiang keterlihat kalau komiai kalau komiang, kakau kesan kabang di, bunuh kau mereka syong api, lalu sibuk kita bentar baru, kapor kamsha, bagai dia bentuk nama pilih di kun kejisai, angkaran baik ya kepala pengen, bagi kepala sama, nama dia di kun kejisai, ini semua tu hak anu galenti kabangi, ini banyak, bat kabah kalau ini, tolong kejisai. Harga ketian keterlihat, abang harga ketian keterlihat kebangun,
ken ma balabor ladang ilong ke jingdum ma ketin thulien ladang ilong ke jingdum ha ketin thulien ken ma samna ketin thulien kabalam penyam ketin thulien kabalam kemen ketin thulien kalam pusnosi ya ketin kibriu ba ketin thulien kalam pelaki ya ubri tolong jisai ha ketin thulien abang ikran kamtam abang ide ikuan jom jisai lani kita ikuan kiba naga long yang lonsian Kyrgyzstan abang ikam dia dia ini ikuan Kyrgyzstan dia mai ikam bagi dia lu naga long yang lonsian ikuan Kyrgyzstan kan mana ini kau harus tim tulis tu gin long jisai naga kiwel mar tim tulis kalam penyam tim tulis kalam pesnosi tim tulis kalam penyam mar tim tulis bani dan kalam panpung Magatin seli om data habakaran haga bangani kenma kedan atli benda bani haban kie kawe jimbam jog jindum kawe jimbam jog jisha kata ka bamut ke jimbam ko bah ba ke jimbam ka besnir bani phai ba haga bagai long ke jisha hagi jak puli lani hagi jak trei naman bali wala gini atli don bisa na ke trei don bisa na ke puli hagi jak puli ke jog kila kalau school lagi long college ke jong lagi long agi jing pelang ke jong kani kalau ke jing tu nam ta jong ilang baro tu yang long ke jisai ha jaga tre jaga ta ha jaga buli buat long kita kibri buya ke jing dong abong ha jaga buli buon disamla buat nom le thok kum disamla jong ke jisai hati jipuli kejampi, wanun tu, ia jipuli kejampi, lani kejaga terai, tolongkan dosa tak diparlok pada jawa kejampi, ibu terai kita, hari petang bapir, ia bapilak bencian, bapilak bencian, kita ide katkum keman kejampi, ngan nomor atau kata kau deh, bahkan kata kau deh, mereka jinjir dia kejampi, mentah orang tu kejingin tu, bapin long kanuksa nam takiwe mangin long ke jisai ba knang ko ke jisai ke jomi kan thabapan shakiwe mal laza ke jisai ke thaba shakiwe nani omde ba ngi ni yo ka bro de twai wa blek jomi unyo ya ka burom ya pa ni shakri ba ka basa long ke jisai ki ju ki benta long ke jisai pan ha gi shnong ni tha ki ba gi shong ni sa wa long ke jingdum ha gi shnong ni tha buon ki samna ha gi shnong ni tha ki ba ni dan abang ipan pe ya ke cing imu joki apa pan pe ki kanu kimi pa snosi apa ji kuat ki ya ke jingdum habis nang mitha ke joki apa pai man pe habis nang mitha ke joki nangis kan nai batai habis nang joki ngara spe nang jong nai i bagi kun samna ke jong habis nang ke joki kilong ki bakum nu tagadao baling orang ini apa kepala nam taki samna jo kepala plus memang tunggu nong cisai nam ta jumita bila na box nong tahu jomi kenang bagi kinyo i ya kata ke jisai ko thaba apa ko jing ko jomi kenang ba lingba jomi kan mana jingkala pa ya ke jing ko jomi haba ki pain pe yang om ba kinyo i ko do jomi he kinyo i ya ko Ujung Jesus Christ, bola ke jisai, jom berpati, bata pesan, tolong ke jisai, harga balang ke jompi, tolong ke jisai, harga balang ke jompi, nama lada omdan ke jisai, hapu ke balang ke jompi, tolong ke jisai sepi wepan, tak ada orang yang ketika benta pesan, bahwa tolong ke jisai, harga balang ke jompi, harga balang terus kebangi dan tolong ke jisai, wasmo shilhem. Taman kami lagi beri kestan. Hari tercapai lundun tadi. Kadolo tadi. Shilham, man kami lagi lengadi kestan. Mereka lagi kali. Ibarat tem. Kam semua shilham, man kami lagi beri kestan. Mereka juga syakri yang poipan. Kita benda mengenal kam, mengenal kejisai. Harga balang menjadi. Dah kami wan kestan. Ban syakri, ban mari, ban syarai,
ba bantu hai ban yin phai ban don apali galanti na ka benda ki samla kum ki khon ji sha bakin khmi ha shano ban le balong item kum ki khon jo ji sha kita ki apali galanti kita galanti ben kom ben galanti jo ka jingdom ba galanti ka ba ka galanti jo ka ji sha ba ka ti ni jom le ka om khmi pha te shano ba pin le to khmi ha shano ba pin le la English ka jingdom la ni English ka jisha kumang la ong ne ni balo dan hang ni de ki kun jong ka jisha ni balo dan hang ni de ki ge ni de ki kun jong ka jisha abang ni de ki kun jong ka jisha u Jesu ong no Lucas khalway life san habdeng jong ta ka jisha ka ba hangi pan utrai Jesu ong to suma yo ba ka ta ka jisha ka ba hangi kanlong ka jitlo tu suma ko samna ya kata ka jisha ka bahani yo kalong pun ka jingduma in phanin pe yo away ka noksa na away shakri jomble ubalong pol menba udang long usol ki kamap stol nong ba apwa ka khat ko ni kong tel halo ka basan nganam puli ya ka phila on puli ya ka batum ju usol abai phai ba ki khon udeu jiu ubala khai wo patasas akalikia bala penang stabu yo soal hakti cha jongta unoi ngai ba pauna ke mele lai kai yo tau soal ka kum ber kom ka babnia jong ka hukum ki patmen ya soal haki koi bamiswa lai kai yo katum ka hukum kat ka hukum sa ka hukum babnia ka hukum jo ki patmen haki por ki jong usol hagani ka benta ba udan usmo shirhan kilong ki samna hagani kisni por na isko shirhan man kam ni adi bagi di stan me ke epat ka kamap ka bagi le ni sai pe chiwen ni ne phai menta ban pe ya ka jilong ki yim ko jong so abang phai pe ya ka komim ko jong so usol semua syaitan hema ublay ba u syakri leum tepat an leum tepat ia kata kalenti ka ba kumnu uya ngamo upol de menba udang lok usol menba udang lok usol syaitan hem agak ka bentar ba udang hindai tepat kalenti ka ba kumnu uya ini phai minta kalenti ya jong sol kelentia jong sol kun kong e ba ni tip lang kolom baro ki prame ki tip khamba ki long me long pa ki tip khamba alenti ki ba uya ki tip kun kong e di ba unong pe stom ben ya ka bala uso ude unong pe stom ben ya ka bala bale pe stom ben ka bala mau bisni ya kita ki bange hau kres kisu mau sko ba kata ki nge ki jong kata jiyo isi kayu jamu hara abenta ka ba udan usno syathan usno ba kata ka benta ka ba upol dan usno ba kata ka benta ka ba upol uleru kalong be ka ba dei ba ka ba ka ba upol ule ula pensi tomben ni ki pangai hau kres ba usol kana undi dan kumta handai da pesan nasi membangnya penyabu ya kita keselan di jamu Yesus yang kita buat jom Yesus mau dah le menpan kecipet nak lampak ando banyo pecicong pen yang kita buat lani kita belajar ke jom Yesus ini apa yang kita cakap ke jom kuat sama ka jingdum ka ba kumlo ka ba kisama kile hati ni kisni ki ba mentan ka jingdum ka ba kumlo ngano ya shi ka jingim makin jado dengan ya shi ka jingim ka bakan jamusim lalangi phai ben ya shi ka jingim makin jado da ki kita kalam ba na ba don shi buat angai bila ka jing bakla ka jingim ka jami kun ki kun sanna imla ambiang
adangi phai kita kabanta miet bagi kenta mentangan ya betang ada lagi benta kabarong kongsan ne aga jing bujongi kum ki bagai lani kum ki kun samla kristan ka jingdum bagi samla ki le hagi ni gisni ke banta ka don ko ki chimpang ka wani lam si jingdum ka jimpang ka ba hagi ni gisni banta ka de ki jimpang kala ka jimpang kala bong kala bolos khoi ni tu mentang lagi sebagai nak kala kita ada di jimpang kala ek berada nak kala balik orang ini kebening tong tadi kabak kala banduai habak kala banduai kenal kita kum kisamla habak kala banduai balik orang kita ini dibentar bide haga jim kabak kenjam sim bide sepang jim duai boleh ni kisamla ngah rasya mereka tak bentar ni jukla haga jim duai kani ketika jidum kabak usaitan upay ba uwat punya kino kita dikon samla besut haga jingim haga donu tujomi lagi klet berbuai kenal melukir ubaman haha ni lah dia joma nama boleh iklan ya Yesus iklan ada jidwai tujomi bantai show play banpan berbuat boleh nama kenal ha kajidwai kadang kan kejomi buat ukles Yesus banyak tu sih yang dibentai jangan kamu kejomi layangin duai kumnu video kabor nau boleh kumnu video kabor nau Yesus nama kenal hari ini kejomi Kristan kajidwai ketika kajidwai kalau kedawai ba nau kata kajim kejomi kumki kun sama jom kecicilan ni kumki kun sama Kristan baik apa kaba kongsan susu kan ini bagi sama kita makin mau kita jom ni bau sam kisam David kong ngalawi kok yang kita jom ni kenang bangan om lepom kisama akhirnya kisni bagi pom ta angai sekarang ni menjual ya kisama akhirnya kisni bagi pom ta ngilani kok ya ke Bible hapo sing clear ngilani kok ya ke Bible haki almari ki jongi ngilani kok ya ke Bible ki jongi hapo ki mie tamna sukai ki jongi iklan ri kok ya ke Bible hapo ka don bah ka jimu ti pakat ki jongi kani ke jingdum ko ba u soidan u yom sut ha ka jim ki jongi nai pe ki jim ka jado pe ki jim ka ka jam sim ka jingduai ki ka ningkong wa ki samla ki klan don ki samla ti tengah ban bam ja ki klan menduai de de kan mabun brio le rai menduai bam mena ka ji sha na la shem kata umdi ba pima nganga ma ka tien jom le kan chuai pi kan chuai nga nama nga shim ya ka bat kumju tu kan mau ya kan iko wega long kum ka jingem tu nam ta ka chiking bujongi kum ki kun sama wanam kletwan ban phai sha ka tin bujong le wanam klet ban phai sha ka tin bujong le nama ka tin bujong le galong ka shara kalau ka jishai na ka ta ka jingem bujongi kum ki kun samla ladai kam ya de ki de kun jishai lada ka tin bujong le kam da na ka jingem bujongi kan mentoi yu Nilong belum soal, syarham menkam pengadil Kristan, jabir menun, kedonun kan dia, tin jom lem kan, bawa cikin bujongi, kan mentor you, tahu, what we call, ya kah apa singkli, lani, agi jingkia ke jompi, lani, agi almani ke jompi, itu recall mereka, apa ki pelado ke jompi, bah, agi jimbu itu kat jompi, kenapa? Bangin om lepom nama ladang ladang ikin jong lay ken ma ya kan ini kentien abun sih ngak kan iki kun samla bahaga balang ka banga agi benta ka banga yo bani sami tin jong lay ngajuang ubriu banggon ikin jong lay u lepo kan ubriu bani ikin jong lay on lepo nama bale mensim boko jong lay kentu ya kecing bejongki
bagade kabamde ikan mau syubu mentah ke jimbang kibamde benbang syubu ke jimbang wasnil hashwa upalo jofi terwal shim ade bandi ya ka ni kum kibalatip ekting jomle kejuan ke jimun ni kade wasnil walau upalo uang shim se makan tok hei mensin jomle kentu kede ke kidawi ke jami bagade wasnil kata ka bentar wadon kami puli ekting jomle lana ni don ekting jomle ka jingitu ke jom mensin bakoi na kata ka jing ke jomi katan ke jiele ubamman yele ekting ke jomi bangai kemau balai ngomnya don kamban duai chuan thai puli ekting jomle lu don kamban duai nama balai usaitan yele baga jingdum jong usaitan ka ikmat ke jomi don kisam lagi bom ngapuli ting jomle ngam snotu nama balai ubaman yale ukadum ni hikmat ke jomi ukadum no hikmat ke jomi makna barabo usaitan abo ye ki samla ki bala khamnang ki bala 3 minute ban pha ni ban pe na ting jomle ujale bulsi ni ke jing mu jomki takadawan kan man phai pa shop le ha ga jing wai kmaus kisam du ven wang to pin pe man ki jong a bang yo i ya ki an ki jong mi man yo i ki phla na ka an ki jong mi takada ba ni chuan phai man pe chi ki jong le tu phai shop ki jing wai ba pin dip ba pin small to ya ka ni shu shim ba ya ka man puli la de hi ban small to ma ba le ki kan pan ya ka bo no play ya ke semua tu ya ke tim jong ni shushim ya ka kum ga jipuli na khana tang balen mani kum ya ke jipuli ke school di college jong pi ne bang shim ya ka bible bang ko ka pakai tang jong play the pie pun tang ke jiwan ba pin pan ko bo mo ble pe ya ki khman ki ba kan jaro ba ji khman lu ki ba kan jam siem ki jomi ba chu shu pan abangi pai mene ya ka chi im jong so da kun no pa so lu kun khu ya kin tia ki jong abangi pai ka ma stol nang man veu ang tu ni i ba so anang puli ya ka uso kun khu ya kin tia litia ki jong da ka chi shai ka wan na u Jesus Christ uso kun khu ya kin tia ki jong da ka chi shai ka one now Jesus Christ. Same way like Jesus, or like Saul. Kisama kita banyak agak cincai. Kaju ganti kau Saul uyat ban pentamai ganti kau dah cincai kau Jesus Christ. Kumju ni kisama ni deh ban penkhoi gilintia ke jongi daga jishai ke jong Jesus Christ habangi phai pa kuli tu kiti ke jong play ya ko story ke jong hatu uso hikmat ke jong ha kapo ke jishai ke jong Jesus Christ kawan umala la di upe balo wike umala ka jingdum ka ka te manu pa bapun pe hikmat iba kenjado jong bawa mitip bawa de way ni syakri kijong blay borong Ananias ubla piang yu Jisu haswa bani usol uni ni syakri ya oblay ya ba oblay ba ai ba bo ta u ban penpe ya kikmat iba malla kijong usol bani ya nampak apa pe ya jim ni kun sana ki kun sama kin ko ye garanti daga jisha jong Jesus satu labia manupa ban pe ya hikmat bakin jado jong ki kun sama manu ini gede gaji tulinan ta jong ilang baro manupa ban pe ya hikmat bakin jado jong ki kun sama kabangawala hakani kapo hikmat banta gede ki kemia ki kepala ni ki henman ki kepala kira kita ki Ananias
jom ki kun sama ban pe ya ki kmat ki ba kin jado ban pe ya ki kmat ki ba kin jado ma boleh ngom ta kum ki me ki pa wat hun tang bala kha kun la bya tang bala ai ka ban ki jado la pen he san la pen nam sta han le klem dam sai ka chinim ya ka chim ban ma ka jam sin man pen san ye ki ha ka chinim ka ba kin jam sin ba dei ba kaman ka jong nei kum ki me ki pa wan nam hun oh ki la he ka san ki ma ya ka ti ka jong ki ngala khai ki kun ngala biang no shdo ngala ai ka bang ti ado ka ti biang ka sni man ka po ka jinang ji stan ai kala biang ka to ken ma amde ta brave la ko po ni ula ai pi ka po ba pi ikme ki pa pet pe ikma ki ba ken jado ji kun sama ba pin ya lam ki hagalunti joga jisha nama kenma kisama kinya hagalunti joga jisha daga jisha joga jisu Kristus bai lada pi tre la ane pingan kata kajinya arti kaman ketika diam nam dari kun samla kenma hagawi gapo kilan ha nama ubaman hagajim jogi kun samla uya bau pe punya ha nang nu nyop sut ya ka chim jogi kun samla nama la ki kun samla ki khen ka barang ka kedia ka barang la unjan la ki kun samla ta ka ubaman u yele be ki kun samla ma bale la ki samla ki jan ha barang ka lawe ka shong ha ki samla ka lawe jong ka barang ka shong ha ki samla ta ka don kam ke jiat lelang om de dah ke jim makan jado aga jim makan jam sian da bo jong jisu on men shwa upo uesha ya jisu yo snow ya jisu le minta ki samla ki priang yo jisu da ga jira jok shakli ke jong le nama bale uble wai ka bo ki shakli ban ya ban hikai ya ki jong le takadaw yo ka chisha lala ma phik mi pa ke hinman ki para phimi trena kanma ki shakri kim la wan man la kasni hayi ngi jompi ban sneng ban kentu ban yala ya ki kun ni jompi de ma phik mi pa budan man la ka po man la ka klima man la ka second ban la ki jompi kun ki takadaw dan kami ki pa om ta ban hun ta la ka kun la pun he pensan kila sama ki mai le ka baman le don kam man ai ki ka mon ki ka diam ya man ka shan nan na ka ta ke jing jong ki kun samla ba min da ban ya thain pen sha ka jing ashwa man shong na sha ka jing jong ki kun samla ki samla kum ki kun jing shai pan ni ha ban long ki ba yang skam ba ki ba yai ne ha ka jing shai ka ba ni dan kumbawa mene ni balo hangni kibes no ba kibas ngap ya tim jom le ni long ki kun jom jing sha tolong ki bayai ne tolong ki bayai sha tolong ki bayai scam but tolong ki basya how to lai nama twa ji su long ke jing sha jom ke jing im jom ni kum ki kun ke jing sha kema ki jing dum ki la wan ha ki babun kom ka baning kom la ko an bu don teng ki samla ki ham no na ka jime ka bakidan limba ki yin ki sam ki jompi ka jile ka ba ki wan don ki pa samla ki ba ham no ha ka jilo pa lo banu ki ham no ka jim pani la ni ka kiyan ti ki jompi pa ki pa lo ki jompi ma ka balai de ha ki jakatre jakata ka jomi lu don teng ikum ham no akjian ti ke jomi kun ki kuan ki chai kanu sa ko ngona ashwa man shom na ka story la ne ka ta story jong way shakri jong play bulam u joseph u kun jacob ba kun jaka la khel
mau Jacob dan buan kilap badan buan di kuan idan kan anu Shipara kaya di Joseph atau Benjamin kan mau ya Joseph Agak Testament badan Genesis life new kapal life na itu isi buan ke story siap hang jong Joseph abang ipai menpai ke story jong Joseph ya Joseph lah sure daki men ke jong lah sure daki men ke jong nama balai bau dei kuan bau kupan ju u ie nama dia kuan ubaya ha ke jisha u Joseph u dei kuan ubaya ha ke jisha tak ada ke ne ke men apa ki yo Joseph ki bisni bagi shuan dia maka ini bagi le balau itu bagi ni ke men ki pala ki Joseph ki denoi Ken mau pa ha ga jiya ke lenti ke Joseph kum ukun ka jisha ke baule syam la ibei ki pala ke syam la ibei ki men ke le ke baule why uyara biki ala kidan kam agi betan ba phel pilang pule ya ke le ke story ke shibun uyara biki haji shisha la de manga de mapi kini kihimen dia shuan agi pon suala asya dire asya di sana cuba asya ie mungkin kun mungkin jacu cuba balik beliau benang kamai ke spa pro biang asya sini kiwan pancing apa ke ibang ile angin sekali iben iki ladang di air in air ke asap in air ke iben ada ke kepat nuksar Joseph wala na kapita ke jinim mujani klaim kan dengan gaji kenyum, klaim kan dengan gaji asam, anda bayang pangnuan. Nagam tajuk kihimen menantang jongki pala. Bat kabah, aswa mansyong. Kabasmo tu nade nagam tajuk jingim, kejong Joseph, kalong. Ha kejingan itu kejong, nama dia kuat sama. Ubah beliau, bat biar kan yang hadir mau koi haka yang sem kejong Potiphar kan mau ke story di barat tengah kejong Potiphar kalau iman itu nanti kan mau bawa ni usang na Joseph ukram le jesnokti baga jindum kan mau uie ke jindum nama tip ba syakri ya ublay ba shisha Minta pensyar
yang